Білий липович. Да. Извини, šta tu radiš? Ja ću platiti. Imam dobro plaćen posao, mogu da si priuštim. Ne sumnjam, ali ja sam te pozvala. Ja ću platiti. Ne, možda nisam bila jasna. Ja sam nezavisna. Plaćam svoje stvari. Hej, izvini, nisam hteo da te uvredim. Samo sam hteo da budem ljubazan. A to je tvoj način da budeš ljubazan? Pokušavajući da me natjeraš da se osjećam kao sam podržavana žena. Mrzim to što pokušavate da nas natjerate da se osjećamo inferiorno. Šta je sljedeće? Hoćeš da budem domaćica? Ali nije to. Samo sam hteo da budem ljubazan. Može se uraditi i muškarcu i ženu. To je galantnost. Ne, to nije galantnost. Taj gest je šovinistički. Deli muškarca i žene. Nisam mislio da ponuda pića može značiti ovo, zato što si navikao na ženu koja prihvata da bude inferiorna. Ali ja nisam takva. U svakom slučaju sada moram da idem. Čekaj, mogu da ti ponudim prevoz. Hvala, ali ne treba mi vozač. Laka mogu sama. Dobro, izvini. Dozvoli mi barem da ti ponudim ovo. Pogledaj, ovo je previše. Ako misliš da možeš osvojiti pravu ženu ovom lažnom galantnošću, stvarno si u zabludi. Možeš li mi reći šta bih trebao da radim? Izgleda da jedini odnos koji želiš je sa samim sobom. Izvini, danas muškarac više ne zna kako da pokaže interesovanje za devojku koje je odmah da optuže. Kako misliš da bi trebali da se ponašamo? Počevši od toga da nas smatraju jednakim. Umjesto da radite stvari kao da nas trebate. Ali niko ne kaže da vas treba. I ako te neko budi galantan, to nije da je uplaše ili natjera da se osjećaš slabom. To je samo dodatni gest. Pogledaj, ovo je za piće. Vidimo se, princu šarmantni. Kako je prošlo sinoć? O, ništa. Pogrešila sam u vezi tog cipa. Misli da sam kukavica, koja nužno treba muškarca pored sebe. Šta misliš? Mogu li ti pomoći? O, hvala ti, vrlo si ljubazan. Mama! Šta ima? Izvini, samo sam vidio da nosiš teške stvari. Htio sam da napravim lep gest. Ne, hvala, ne treba nam pomoć. Lako možemo same. Federica! Dobro, izvini, samo sam htio da budem ljubazan. Nije zato što smo žene, znači da smo slabe. Fede, shvataš li koliko si bila nepristojna prema onom gospodinu? Samo je htio da nam pomogne. To je ljubazan gest. Pa šta? Šta to znači? Ne treba nam muškarac da radi sve ovo, mama. To je ponižavajuće. Nije to poenta. Samo je htio da nam pomogne, bez ikakve naknade. Slušaj me, Federica, molim te. Ako je muškarac galantan prema ženi ili bilo kojoj drugoj osobi, ne radi to da bi te natjerao da se osjećaš slabijom ili da te ubedi da je on superiorniji od ko zna čega. Redu? Muškarac zna da to možeš sama da uradiš. Dakle, ne radi to zbog toga, već da ti pokaže pažnju i da te uveri da mu je stalo da ti pričini zadovoljstvo. Ponekad dopustiš da se to desi i shvatiš to kao maženje u redu, jer to nije uvreda. To je zadovoljstvo i demonstracija. Ako ti neko iskaže ljubaznost, ne radi to da te natjera da se osjećaš slabio. Naprotiv, to je dodatni gest. I u svakom slučaju nije da samo muškarac može biti galantan. Žena također može biti galantna ako želimo da to izjednačimo. Šta to znači? Pogledaj onu devojku. Opa! Hoćeš jednakost? Onda idi tamo i pokušaj i ti biti galantna.
Здраво! Posso darti una Можу ли mano? ті помочі? Grazie, Хвала! volentieri. Воліла би хто? Віома сутешки. Sono pesantissime. Seccando Покушавам да се преселим сама. sola, ma posso Могу immaginare. замислити. È raro trovare Редко се qualcuno che наđe possa neko darti una mano. ko je voljan da ti pruži ruku. U redu. Hajde da vidimo. Vediamo. Ce O, l'abbiamo uspjeli smo. Hvala ti. Bila si zaista vrlo ljubazna. fatta. Davvero molto gentile. Bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav, Ciao, pozdrav. ciao. Allora, A tada, kako je bilo biti galantna? avevi ragione. Bila si upravo. Ho capito che Shvatila la sam da galanteria non è galantnost solo nije da samo uomo od verso muškarca una prema donna, ženi. ed è Zaista davvero je un dodatni pregio. kvalitet. Adesso Sada devo fare moram una nešto cosa. da uradim. U redu. Ej, izvini zbog juče. Shvatila sam da ono što si uradio nije bilo da me natjeraš da se osjećam inferiorno. I ne znači da sam slaba ako prihvatim ljubaznost muškarca. Jer na isti način ja bih mogla to uraditi sa nekim drugom. Ako želiš, možeš mi kupiti to piće. Ako ti se sviđa. Shvatam, ako ti neko buci galantan, ne radi to da te natjera da se osjećaš slabijom. Naprotiv, to je dodatna prednost. Hvala što ste bili sa nama. Nadamo se da ste uživali u priči. Deljenjem ovog videa i vi možete imati utjecaj na nečiji život, dajući snažnu poruku.